alt katta zikir tutuyor işte. Tamam. Çok bir erkeklerin namazı var mı? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme men ahyeytehu minna feahyi alel İslam ve men tevaffeytehu minna fetevaffehu alel iman keramete ve zülfa birahmetke ya erhamer rahimin ve selamun ala cemil enbiya'i vel murselin. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه Evet.